Ilocano Love Drama Stories. Iho, nasaba ka man na simbang pad. Kaputa, naaliptak ti sekretaryak mama. Nasapa nalpas dagiti impakamakam ko a papeles. Eso nasapa akmat asimbang pat. Anya nga rod day ta nakasupot a bitbit mo. Meriendayo kinilani a katulong tayo mama. Nalpasa ko na nagmerienda. Itad mulatan ka nila ni. Sa dinong nga ti ayan na mama. Ada iti likod ti balay, aglablaba. Ane, malaman ngam aglablaba pa ila. Kasano, inikat na ngamin dagiti kortina. Kat iso ti madama, alablabaan na. Ay sige mama. Inakman nga rod iti ayan na. Taitid ko man ti ginatang ko a merienda na. Sige. Nakadkadlaw. Adda pa naggusto ti anak ko. Iti babaunan. Hello, Doña Carlota. Nakaawag kayo man. Kapunta kayat ko nga ibaga. Adituyan ba na yamang rabi nila ni? Ang senyora. Oh, Carlota ko namlatan kanyak. Diyan kayat yawa mo kanya ka senyora. Sige, Carlota. Di mo sagsagaan di balasang mo nga gawin. Doon sumangpot di na balayo. Managbabain ti anak ko. Iso dito iton balay amang rabi eh. Palubusan yung tulatan, numalpas na giti trabaho na. Agpaluto kadagiti paborito na sinaan. Iso adito yan balay amang rabi eh. Itulog tulatan di anak ko di na balayo. Carlota. Napsugak iti ginatang yo ang merienda, Sir Jetro. Oops. Kung nagtumot adyak kayat ti ngawag mo kanyak. Jetro ko namlatan. Kasla mabayinak namin amang birbirngas kada kayo, sir. Gaputa anak na kayo ti amok. Apay kung mamabain ka. Siyak na nga rodan ti mangibagbaga a jetro latan ti awag mo kanyak. Sige, sir. Ay, Jetro. Kastaman ti ko naklani. Nagsayat kaunay kanyak, Jetro. Kan uray ni mamang mo. Anya ti kunayo, senyora? Dituyak to balayo amang rabi? Wan, katlotwag to dagiti paborito masida at tagsasango tayo amangan. Ijayak to latan balay amang rabi, senyora. Di mo pa ayan ti tarigagay ko. Agsasango tayo amangan, Lani. Ay ko, mabainak namin kada kayo, senyora. Day tati kayat ko nga ikatam nga ugalim. Diyak kayat ti managbabain unay, Lani. Sige, senyora. Oh, kahan mabalin ka di. Nana ko namlatan kanya. Wala nga amo kayo, senyora. Uray pay. Diyak kayat ti senyora ayawag mo kanyak. Taim bilang da ka nakaskamang ti pamilya mi. Hello, Lani. Apay ngay mawag ka, anak. Kaputa marabianak itang nga gawin di tabalay tatang. Tako na dagiti amok adituyak kanun balay da amang rabi. Damukon. Inyawag kanyak ngamin itay ni Nana Carlota. Anya? Tatang, mabainak ko maadituyak amang rabi. Makagura damat kanyak no jak pagustuhan ti kaligagom da. Maawata kanak. Kan rumbeng amakibagay ka kanagiti amom. Nang runag at nasayap da unay kan ka. Apo, nagimas ti linuto masida tayo, Lani. O sige, mangan kalata, sir. Ay, Jetro. Inton balpas tayo amagan. Di mo tubaybayagan ng panitulod ni Lani, iho. Taba nga dumadandanagan ng ti amana na marabian unay diti balay. Wan mama. Nakasaysaya at kayo unay kanyak, nana. Jetro, day tala unay ti pagbabainak kada kayo. Awan ti rumba nga pagbainam, iha.
Tatay ko namin, sanda ka nga himbilang asabsabali kada kami. Gaputa, ibilang ta ka apasat ti pamilyami. Kastangag pa isulani. Iso di ka nagbabain. At itin na po eh. Ah, kita. Saanan, Jetro? Nabsuga kon. Anyalakit din aya. Nagbasit tikinan mo iha. O sige, Jetro, kargaan pa dita plato na. Uwan mama. Oh, atoy lani. Nagadulakit din tin kargam ngayon na po'y, Jetro. Una, naimas mati si datayo. Iso akanom amin dayta. Naimas ti pandangan tayo no agsasango tayo akastoy. Ay na, agyaman at napasangpit ka matlangan, lanay. Basta una tinantanag ko. Parabihin nga itala nga sumangpit ka. Pasensya kayong tatang no italati sangpet ko. Itay nalpas kami ngamin anang rabi eh. Mayat mat ng tipan nakitungtong kanyak da Jetro kan Nana Carlota. Ah, Nana Carlota ko namin ti amo. Gapota, iso ti kayat ni Nana Carlota nga yawag ko kan kwa na tatang. Ket ni Jetro. Di namat kayat ti sir nga awag ko. Jetro kanu mati kayat na apangawag ko kan kwa na. Talaga anak kasaysaya at nga ginakin ka balasan ko. Wan tatang, day talaunay ti pagbabay na kadakwada. Nang nangruna ka ni Nana Carlota. Luamom la kumatiga po na no apaya na saya at unay kan ni Carlota. Tatang? Apay may baymayan kayo. Ha? Kwa, awan? Madalang nalagip ko, anak. Wow, nagpintas ni Lani iti dayto nga post na aladawan iti Facebook. Iho. Oh, anya tatakit kita iti cellphone mo. Ti infos ni Lani aladawan na iti Facebook, mama. Kitaan nyo, oh. Nagpintas iti dayto aladawan na. Talaga anapintas nila ni iho. Tsak man namukan ko ana. Tawan sapay mat boyfriend na. Anya nga tanong. No anya? Oh, ituloy mo. Ay, saanan mama? Ang mga no agungat kayo. Oh, Si Sekretarik mama. Hello, Krisa? Agyaman na, Krisa. Ta naikamat mo matlaang dagito yung papapeles. Basta da kayo ti agmandar, sir. Talaga ngay karigata. Isot pag gusto ako na iking ka. Awan pulos reklamo no aday paaramid ko king ka. Gaputa, napatag ti trabaho, sir. Ken syempre, napatag kay matan kanya, akas boss ko. Iso nga amin nga ipagayo, kataramita. Sapay la ko mga road tadi ka mauma ka sekretarya. Ay, pulos, asa anak to ang mauma iti trabaho, sir. Kat sapay la ko nga, tadi kamat mauma kanyak akas sekretaryo. Maya tanak unay kinirkrisa. Tanagagat ken saan a reklamadora. Uray no ado dagiti ipasikaso king kuha na trabaho na. iho. Apay may mayan ka. Kuha mama. Malaglagip ko lang ni Krisa a sekretarya. Apay, Gaputa uray ipasabak ko iti ado a trabaho. Awan pulos ti reklamo na. day tati pagkunaam nga muna nga ipatag ti trabaho na. Tano na sa dot ti may isa nga empleyada, sigurado nga ikatan ti employer na. Puno day ta mama. Ayun gayam, adan to atindarak manen a business forum. Kat ikuyog ko ni Krisa. Sa dino, Iji Bagyo mama. oh, sigurado maragsakan ni Krisa no isot ikuyog mo. Mas daawak. Apay nga ta nakasaysaya at unay kanyak ni Nana Carlota. Ani anak, apa yan may kulkuling ka? Ay, kwa tatang.
Malaglagip ko lang ti kinasaya at kanyak ni Nana Carlota. Talaga nasaya at ni Carlota. Sigod ka din agam mo kayo kanina na Carlota, tatang? Juan, Kasano ti pa nakamamuyo kan kuana? di mo damagan. At ito nga istorya. No salaysayag kan ka, no kasano ti panagam amumi iti amom. Ni Carlota, isulti nakakot siya adimtay. Anya nga tatibagana. Naimbangal daw mo, Bador. Kastamot kin ka, Carlota. Nagsidakan sakit diti sa loyot na galis ka ngay may. Ah, Tanda ka di umay mo ibaga? una yan day tangay bagbagam. Nagsiday ti saluyot. Awan mo't kit diti dapat ngay bagak. Ngam nagapu akit ti balay da ami da Rosalia. Kaputa malabasak ti balayo. Di magasak latan. Dagasak ban nila di. Itay pa'y arimor dito balay, tamapan kano ini balayaw. Ano kano ti lalabaan na? Anya? Ti amukit madagas ko lang. O sige, mapanak nga rudan, Salvador. Mabit lang. Adda ka di ibagam? Agyaman na kiti kinasaya at siya iti anak ko. Amom ka di, no apay anasaya at ako na iti anak mo. Anya ka di tiga po na. Gapukan ka, Salvador. Ado, tibabak ko kan ka, iti napalabas. Carlota, nakayatan na lagi pa tinapalabas. Nabayagan, anay tanam iti panunot ko. Pakawanan naklakuman. Nabayagan na napakawan ka. Tamok ang narek na matan. No kasano ti saem ti masukat. Salvador, Narik na kunay ti saem. Hindi sinugat mo ti puso. Gapoy ti parang isukat mo kanyak iti may sabak na. pakawanan na kumay, di pa nakasisirap ko iti pirak. Di mo alam mo. Nabayagan naglulit ti sugat iti barokong ko. Kuna kiti, amarik nam tumot ti sakit ti masukat. Saan na nagbayag? Timudno ti kinunam. Nariknak, ti sa pudno na sakit ti masugat, Salvador. Tanang babae day di asawak. Ngay sumat ti puong ti nakatayan na. Amom ka na mas daaw ti anak ko. Gaputan nakasaysaya at kakanukin ko na. Tay ko na kon, sika ti makakapuo. No apay na saya at launay di ipagpakita kita anak mo. Ang ba ka, amo na ka din tinapalabas ta. Saan pa eh? Kasi mabainak ang mga istorya kan ko na iti amin, Carlota. Lani, plancha man dagitoy. Please. Ha? Ada ka di papanam, Jetro? Uri lahat talo aparisen to'y paplancha mga Amerikanam. Kan sabali pa ito'y do abarong Tagalog mo. Kasapulak dagita nga isuot. Iti atendara ka business forum eh. Anya? Ada manan business forum yun? Sa di na ti pakangayan namanan. Asa dagita? Tajela ang bagyo. Wow! Iti matgayam kalalamisan a lugar dito'y Pilipinas tinapili yo apapanan. Wala ni. Sino nga ron ti kadwayo amapan? Siyempre, ti sekretary. Anya? O sige, rogyam nga rood na planchaan dagita. Tapno may rabwat kon. Wan, sir. Sige, panawan ka pa Lani. Sa balya talagang tirik na kinilani. Na ito'y kadinti magpagatang ayat. Sadyak may ulot ek trabaho. Takas na makitkitak lata. Tina isang sangayan a kinapintas ni Lani. Apay nga ta akastoy ti marikrek na. Bueno, talaga ka di nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mat nga strikta ni mama? Kat oray katulong milang nila ni. Saan nga tamat nga agungat?
Salbag. Sadyak mayulot ag trabaho. Takas la makit-kita klata. Tinaysang sangayan a kinapintas ni Lani. Apay nga taakas to'y ti marikrek na. Weno talaga kadi nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mo't nga istrikta ni mama? Kat uri katulong mila ang nilani. Saan na nga tamot akong traan o armag? Sir Jethro, Ni Krisa. Apay Krisa. dagiti nasisita apirmaan nyo papeles itang aldaw, sir. O sige, ilisumpay laang. Ito madamdama apirmaak na gitan. Okay, sir. Ngam di ko maliplipatan apirmaan na gitoy. Sige, agsubli ako ni tilamisaan ko. Wow. Bagay ni Krisa ti suot na. At adda ating puwarti ka na siksina, iti dayjeng arwat na. Iho, di ka pa'y unay nagbayag asin pangpit ito'y balay ng arak matan isang sagwag. Adda ka di parikot mo. Ay, awan mama. Mailawak lang nga uminom iti ara. Di nak ko mapagilimadaan. No adda parikot mo ibagam kanyak, parang matulungan ka. Mama? Hindi ka kumagbabain amang ibaga no anyaman ti parikot mo. Well, saan mo't di aparikot mama? Ngam, agdwa-dwa akla ang amang ibaga kata kayo. Taamang ano agungat kayo. Oh, tapay ko maakaungat ka. Mama? Come on, iho. Saan ka ngagbutang no? Di ka agama ka mang ibaga no anyaman day ta pa kariribukam. Sige man laangan. Anyaya, timang burburibor di ta panunot mo. Nilani. Oh, apay nila ni. Adda ka din na aramid na saan mo magustuhan. Awan mama. Ngamkit day. Kat mariknak nga agayatak kinkwana. Anya? Agayat ka, iti katulong. Dakas ka di nga agayatak iti may sa akatulong laang mama. Saan mo't kit di? Ano kasta? Saan kayo nga agungat no agrayo ak kinilani? Taapay ko mga agungatak, iho. Yes! Agyaman ak mama. Ti amukat laptandak nga agrayo iti may sa akatulong. Isuakas na mabuti nga kitay amang ibaga kada kayo. Sana nga agungat, iho. Basta saan mo apagang angawan nila ni, ha? Saan mama? Talaga anapod no ti panagayat ko kinkwana. No kasta nga rod. Ipudno mo tirignam ka nila ni. Katne, sapay ko ma. Tamasok dal mo, ti ayat na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jethro, naisagana kami ng dagiti itugot mo nga arwata medyo bagyo. Agyaman ak lani. O sige, tainakman kita ang dagiti daduma pa nga gururay at trabaho. Mabitlang. Ha? Apay nga ingawid mo ti imak, Jethro. Ada ka di pa'y paubram kanyak? Awanan. Ngam, patakayat ko adamagan kan ibagaking ka. Ha? Anya ti ibaga kan damagam kanyak? Kan mabalin ka di? Ibatamon ti imak. Di mo patpatan. Ang mga numakiita na ka ni mamang mo, nakababain. Sorry, Nani. Anya nga minti damagam, kan ibagam. Ada ka din agar-aram king ka. Ha? Kwa? Please, tiag pa'y sukumati isungpat mo. Awan pa'y. Taasino siguro kumati mangayat kanyak? Sa anak mo't ngamin anapinta sa kaskadagiti daduma dita? Lani, para kanya. Sikati ka papintasan ang ababae dito'y lubong. Anya? Wasus! Di nakman bulaan na kasta, sir. Ano taswer ka di man ang tiawag mo kanya? Gaputa. Kasladyak mamati ti bagbagham.
Aman, agpaiso ti pagpagak. No iyarig ka, akasabo. Kat si katay kung kunada ang makapasalibo kag grek na asabo. Sumardeng kan, Jetro. Ano? Epekto ka di pala da itatinin mo nga arak? Dani, O sige, panawan ka pa dito, itay na ko nagdalos. aguray ka. Adapay baga. Ano ti bagam, Jetro? Amom ka di nga. Nga. Nga niya. Apay adi mo ituloy. Apay akas na ti panang pereng mo kanyak. Adday pudnoking ka. Kat sapay lang kuma, tadi nakaguralan eh. Anya ti pudnom? Nabayag nga inam amiris ko tirek na. Tatsak kayat nga anda mapasaktak. Kat iti panagtulid dagiti aldaw. Napanag nakak. Nga agayatak ikal ani. Anya? Siyak amay salaang atsimay wano katulong? Agayat ka kanyak, Sir Jetro? Wala ni. Kasta kayo ka di ababak nang? No, da kursunada yung ababae. Uray san amay kari iti pedestal nga ayan nyo. Kaya't yulat ta nga ikutan wano pag-aangawan? Nagbindot ka. No kasta ti panang ipapan mo iti impudnoking ka. Sumardeng kan, Jetro. Di nak maalilaw kadagiti agkakasamit abalikas mo. Jetro, apa yung minginom ka man ni ti arak? Gaputa sana pa tiyan nila ni. Timbagak nga gayatak king kuana. Anya? Impagarup na apagang angawak laang. Tabak nang tayo. E din to tamay salang akatulong. Saan ka kumahamadismayaw na maupay? Di ka sumuka dagos ka dagiti imbaganakan ka. Di na pa tiyan dagiti imbagak king kuana, mama. Mamatin tumatlaang na makita na anapursigi ka ngagdaton ken ko ana. Iso, di ka mo upay, iho. Wan, mama. Itatanay baga akong ti ayat ko king kuana. Idarirad kong tumanan. Anak, sipon pa itay simbangpet ka kat may kulkuling kan. Wala ka di parikot mo? Ni Jetro nga anak ti amok tatang. Apay na jadjet raw. Wano aday narabid na saan na nasayatkin ka. Ibagam, tay tamot lang inakrautan iti balayda. Ha? Ay, awan tatang. Nasayat kanyak ni Sir Jetro. Apay nga raw, may sus ti pakariribukan ti panunot mo. Gapot ha. Ada impudno na kanyak tatang. Asya day ta. Diyak mo no mamati kayo iti ibagak. No siyak. Kasla narigat ko apat dyan. Anya nga main timpudno na kin ka. Kunana nga, ada ka no panagayat na kanyak tatang. Anya, Ang saan ko apat dyan? Babak nang da. Sa agayat kit din kanya kamay salang akatulong. di mo pa'y maibaga apag-aangawan na ka. Di mo pa'y mat na sinter no sinisiro no saan ka nagtimbaga na. Diyak kaya ti paaram kan kwa na tatang. Ang mga numasaktanak tulaang. Di ayat, awan pilpilyan na. Baknang man, wano na panglaw. Tayo ko naran, bulsak ni ayat. Tatang? Wala. Paliiwa ma, ni Jetro. No pudno, wano saan, tim pudno na kin ka. Nay, awan fay nila ni. Bueno, gimura nga ta itim bagak. Ganyan. Barang isunday to eh. Hello, Lani. Sir, ni Krisa sekretaryayo daytoy. Isikamat gayam, Krisa. Sa balimot ngamin tinumber mo. Sana nakapunbuk kanyak na ito eh. Nakiawag ak lang iti cellphone ni Sonia, sir. Itay pa'y nga ururayan kayo dito yung opisina. Kunayo ang masapadak adagasen iti ipapantayo iti bagyo. Di kay matla maurayan, iso nga inawagan kayon. Sige, mayakon. Bye. Oh, iho. Asino di kinasarit ang? Ni Kadilani? Saan, mama? Asino garod? Ti sekretaryak.
Kat matagtaganan ang mga uray kanya kay opisina. Dagasag, ti papanmi di bagyo. Kasta aya. No apay nga minadi ka pala na pan, dito ta nagbayag mo na nakarubot ka. Ada ngamin ururayak, mama. Ni Kadilani? Wan, mama. Kayat ko, asakbay ang mapana kay di bagyo. Kat makita, kan makasaritak ko mapailaan. Iho, di mon orayan. Abagan no saan nga umay ita? Anya? Nakagurang nga ta kanya. Itimpundok king kuana, di kalman, mama. Diyak ka mo, iho. Mapan kakit din. Sakton, ti makisarita kanilani. Ti amok na nalipatan yung ti atendaran tayo ang business forum ijay Bagyo, sir. Apay ko mamalipatak. Sa anak pa'y mo't ngagkabo o boss mo. Apay nga rod asaan yung anasurot ti oras ngayon bagayo apan ang dagas kanya kaya opisina. Kwa. Anya nga tatibaga. Sige, saan yun nga ibaga, sir? Tama nga no, personal arason tinakaladawan nyo ang dagas kanya. Kastangag paiso. Iso adi ka nagdamag. Ayun nga yam. Naibagam ka di kini Sonya no anya dagiti aramidan na di opisina. Bayat ti kaawantay ti talungal daw. Uwan, sir, awan pagdanagan nyo. Tayo na ibagak amin kinisonya dagiti kayat yung amaramid. Nasaya ato kasta. Ayun nga yam. May sabalik man ti saritaan ta. Anya ti malagip yun, sir? Saan ka di agselos ti boyfriend mo? Ti ipapantay di bagyo? Wala, sir. For your information, awan pa ti boyfriend ko. Anya? Iti day ta akin napintas mo? Awan pa'y tinakasokdal ta ayat mo? Gaputa, awan pa'y tinaylawan ang nagrayo kanyak, sir. Amangan mat no isnabera nga ben. Saan mat, sir? Apay, naisnabak ka di, iti pa nagkita yo? Saan mat? Nga maguray ka. Masaludsod ko man. Anya ka dati berbero kami ti may sa lalaki. Tapno magunod na ta ayat mo. Nakababain sa amat nung ibagak kada kayo, sir. Apay kung mamabain ka? Saan eh? Mabainak kada kayo, sir. Come on! Saan ka kumangagbae na mga ibaga? Dudua tala ang tilugan ko. Awan mo't makangaga sa bali. Sa bagay. Sige, ibagam nga rodan. Anya, tisap-sapulam, iti may sa lalaki. May salaang tisungbat ko, sir. Kas kumakan ka a businessman, ti kayat kumat apaki boyfriendan. Hello, Carlota. Oh, Bador. Apay asaan nga ibay ti anak mo dito yung balay? Anyat makagapo? Kwa, mali ngamin ti bagbagi na. Agin idda. Anya? Itayag pa'y aldaw ang mga awag kan kuha na, apay nga, adyak makontak. Sana nga mo alubat ti cellphone na. Itay lang nga nakita na. Isumot lagaya madyak maawagan. Kat pag tumaram ati anak mo iti agas, Bador, tabarang makaumay ton ang trabaho inton bigat. Pinagtumarkon. Marang numaimbagan taon. Kumusta tirik na, manak? Kaslalim mag-anan tiriknak, tatang. No pa'y, ada pa'y labasit aguriguro ko. Kung naktumit ngamin kin ka, ano mabannog ka, aginana ka. Ureta saan mo't nga stricto na iti amom? Nakababain mat no makita na ngawan ob-obraag, tatang. Wala nga mabannog ka unay, nung di ka pulos sa ginana. Ewan kaya, imawag itay ti amom. Anya timbaga ni Nana Carlota? Tinamag na, no apaya di ka nagpagpakita di balay da nagmalag. Anya nga ron timbagayo, tatang? Di imbagak ti agpaysaw, ama di ti bagbagay. Nga guri-gur mo. Anya nga ron ti kaslamadlaw yu itay kan ko, ana, tatang. Mamatimat lang ata, itimbagayo ama di ti bagbagi? Wen, mamate. Tamo na sa anak nga agsasao iti saan na pudno. Hello, mama. Iho, kumusta kayon kini Chris at Tita Bagyo?
Madamay ta makitungtungtong ni Krisa. Kadagitipada na mata sekretarya. Amuyo mo tan di sekretarya. Nalaing nga makigayam. Taamo na ti makibagay. Dahil nga ron, ti pagbilibagkan ko, ada. Amuna, ti trabaho na. Amuna, ti makibagay. Wan mama. Nga maguray kayo. May sabalik man ti saritaan tayo. Oh, anya dayta. E di nagluwasak ngay may dito'y bagyo. Nauray iyo kadimot lang ni Lani ngay may dita balay, mama. Saan nga ron? Iso ano din nagdinangag idi, kat inururay mo lata, ay sigurado. Nataktak kayo ni ti biyahe o kadi Krisa. Anya ka no ti rason, adi nakaumay, mama. Sigo ni ti Amada, madi ka no ti bagpagina. Anya? Masakit ni Lani? Saan mo siguro anak karo, tagurigor lang. Pasyarin nyo ida, di balay da, mama. Aniya? Anay, apay nabigla kayo tinaybagak, mama. Apay, di yo kaya timapan pumasyari, di balay da? Ako saan ba di ho? Abangan na awan ti oras ko amapan. Inkay mo't sarong karan, mama. Alawad, bayam, kita agno at oras ko. Kunamot ngamin di Amanda, parang na makaumay tumutunin itong bigat. Saan nyo pa ilang apursaan ngagtrabaho, mamang? Tama nga no ad-adda ako maro ti mariknana, no saan ang makainan na anasayaan. Kumusta tiriknam anabigatan anak? Mayatan ti bagik tatang. Iso asumragak iti trabaho kay tangal daw. Maamangan no mapasublian ka. Mayatan tatang. Iso adidak pakadanagan. Ang tawag mo. Ni Jetro matay tayo mawawag tatang. Sumbatam, tapno mamuam no niya ti bagana. Hello, Jetro? Hello, Lani. Anya ti ko na ni mama, adi ka na pa nagtrabaho, ibalay di kalman. Agapot ka maditi bagik idi kalman. Ngam di ka madanagan. Sumrag akon iti trabaho kay tangal daw. Oray saan ka pa ilang mapapan? Agpaimbag ka pa'y. Amang ano mapasobyan ka. Mayatan ti riknak, Jetro. Lani, insamot inpudnuking ka, tinagmadian ti bagbagin. Ha? Eh, kwa... Ulitok mo na, Nani. Bitot, ti panang ipapan mo. No ti pamatim ka, paglulukman ka. Sige, Jetro. Baliwan tanto a pagsaritaan day tabanag. Maladaw akon iti trabaho. Bye. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, inton bigatin ti panakalpas ti business forum ngayon natindaran tayo. Anya nga tano, pantapay lagpas yan. Awo na. Gundawayan ta, ti kadata dito'y bagyo. Intanto pa ilang arud agaliwaksay. Sa dinong arud ti kayat mapagpasyaran ta. Kaya't ko nga mapantak kumamat iji sagada, sir. Anya? Awa na nga adayo pa ilang ti sagada dito eh. Uray adayo, kat makadanon dalata, sir. Kaya't yun. Sa bagay, isumat kit ditiranta dagiti kakadwak a businessman a papanan. Timbaga malugar. No kasta, sir. Makigiddan tanto kadakwadan. Sige, Krisa. Sumurot ta kadakwada. Anyati kinudab iho. Mapankay pa agpasyar, kalpasan, tinatindaran nyo a business forum. Uwan mama, takaaduan dagiti kakadwak ngay matindar. Nagpasyad na pa'y. Naimbag nga rod, tanyawag mo. Planok nga ben, nga ibaon ni Lani, amapan makitsenda. Taagpaluto ako may tipagsasanguan tayo kada Krisa, inton makasangpot kayo rito eh. Pasensya kayo, no may tantan pa ilang ti plano yung panagsasango tayo amangat kada Krisa, mama. O sige, mawatak na ita. Agananad kayo nga rod, iho. Anya? Saan pa lang nga makasangpat da Jetro inton bigat, Nana Carlota? Kunak man umalpas tong tinatindaran da business forum. Malpas ton.
Mapandan sa kanupay lang agpasyar. Abangan no mapanda agpasyar di sagada. Anya? Waniha. Kadon kano kadagiti delikado kat kahit dati mapanagaliwak sa di sagada. Di kadwalat na ni Jetro ti sekretariana ang mapan ijay sagada na Carlota? Siyempre, kapilitan nga kukuyog damapan. Nga maguray ka. May sabalik man ti saritaan. Anya ti malagip yung nga ibaga nana. Inton sumangpit da Jetro kan Krisa, kaya't kung agsasango tayo amin namang rabi dito'y balay. Anya? Wan, iha. Pinikasta makapagam mo kayo kini Krisa, sekretarya ti anak ko. O sige nana Carlota. Kaya't kumata makita kan maam-am mo ni Ma'am Krisa. Kaya't ni Carlota amam-amom ti sekretarya ni Jetro. Wan tatang. Iso ngayon tun sumangpad na nga gapoy dya bagyo. Makisango ak tumat kano kadakwada iti maysa na bakna nga pangarabi. Sige. Nasayat mo at namam-amom ti sekretarya ni Jetro. Maring no nasayat ti ugali na kat makapaggayim kayo. Wan tatang. Sigurado ang makapaggayam kami. No? Saan to na nga to ti pangibilangan na iti bagina? Hello, Salvador. Nakaawag ka man? Nakayat ko pagsaritaan ta, Carlota. Oo. Anya na ita. May papan ka ni Jetro ang anak mo. Anya. Apay ni Jetro. Mabalin ka ni, agsarita tayo ti personal. Nuumay ka dito'y balay. Sigurado ang makita na kati anak mo. Taadda dito'y nila ni. Anya to nga rod ti bagam na damagkan ka. Di si kanti umay dito balay. At ito yan ti pagsaritaan ta. Ladingitak. Diyak kaya ti umay dita balayo. Pues, ang kita tangaron iti may sa lugar. Oro iti restaurant, no kayat mo. Naimin bagpay. Agsarak ta iti restaurant, Salvador. Na-enjoy ko ti pa nagpasyar tayo enjoy sagada, Sir Jetro. Oray siya, Krisa. Tanay dumduma tilang miis itinapanan tayo. Kaanon to nga tamanan ang makapanta iti dayja a lugar, sir? Ija ka mo. Ta saan tapay kumana ka pa ni Jay? No saan aga po, iti inatayin daran ta a business forum. Ay, sir, adaman damagak. Kat parang no saan kayo ang ma-offend. Anya ti damagam kanya? Awan ka di pa ti sabsabungan nyo, sir? Ha? Apa yan nasa lunsot mo dayta? Awan, madamag ko lang. Saan na mabaling ipagak? Ti pa nagkurkurso nata kinilani. Oo, sir. Apay na imayang kayong matan. Kan apay adiyos yung batan ti sa lunsod ko. Kwa. Awan pa'y Krisa. Siguro ka talaga napili kayo, sir. Iso nga awan pa'y tinapuswan nyo abalasang. Saan mo na dayta ti pagsaritaan ta? Awan nga rin ti malagip ko ang mabalinta pagsaritaan, sir. Aywan gayam. Malagip ko. Kuna ni mama, nga isaganaan data kadagiti agkakaima sa taraon, iti isasangpot ta. Anya? Ruan. Agsasango tayo kano amin amangan, agraman kinilani akatulong ni. Mayat no makisango kada tayo amangan ti katulong nyo. Mabainak lakit ti. Nusak lang ti makisangsango amangan, sir. Agyaman akta, nagkita tamat lang, Carlota. Gaputa kayat ko amamuan. No anya ti bagam may papani ti anak ko. Waiter, nagbayag torder may. Ti amok. Nalipata mo dito alukan. Iti ka ano man, jak malipatan na ito. Talito tinangsong batam ili iti ayat ko. Mabalin ka di. Saan mo ngay palagi tinapalabas? Malagip ko tinapalabas nga po iti kaanda talito sigod nga yoyang ta. Adon atawad tinaglabas, Salvador. Nga mariklak pa lang ti saam ti sugat iti barukong ko. Nga po, iti panangikalang mo iti ayat ko.
Pinawis na ka dito tapno si Diren naklaan. Saan, Carlota? Iba ka mga rodan tigagaram. Naistorya kanyak ti anak ko. Nga kursunada ti anak mo kan ko na. Wan. Agpaiso day ta. Sana mamati ti anak ko. Gamin, may salang akatulong. Wan. Agpaiso akatulong lang nila ni nga anak mo. Ngam sipod nagpaay akas katulong ni. Saan ni nga bilang nga sa bali at tao kada kami. Naitamot kiti ti mag-anak kanyak. Nga pabor ka ka di. Nga agayat ti anak mo, iti may salang akatulong, akas iti anak ko. Ama mo na, Salvador. Tanaga po ak matitimay saan marigrig at akamaan. Naglubos lang ti kasasaan ko iti biyag. Gapo iti panakiasawa kiti baknang. Nga iso, tinang isukatam kanyak. Kunak mo't bayan ta na pagsaritaan din na palabas, mabalin ka di. Sige. No di mo kayatin alagi pan tinapalabas, makamuka. Nga amo po ka di. Ajak kayat amay padat ti anak ko kanyak anay kalang. Saan ta mapasamak da ita? Gaputa agayat unay ni Jetro, iti anak mo. Kasano ama sigurado madi na pagangangawan ti anak ko. Kunati anak ko, anak kasagana ang mangikanlay sa kanila ani, iti anyaman nga oras. Anya? Wen, dahi tati pagkunaak. Asaan na pagangangawan ti anak ko, jay anak mo. Sa dino nga tinapanan ni Nana Carlota? Apay, ajak na danunan dito'y balay iti ipapan ko pan nakitsyenda. Ha? Ni, ison jadimtan. Oh, Lani, ada ka ba't gaya ba niya? Kaya po kumuno na ka makasangkot ng sika. Nabiitak lang nga nakitsyenda, Nana. Basit pa'y nga minti tao itay ta nasapa ak anapan. Kasta, kat nagatang mamatla amin dagiti paborito da Jetro ken Kresa, amasida. Wan, Nana. Ang makasangpat ng tungatan? Wan, kasta ti ko na ni Jetro. Nga pa man na sumip nga at nalabit at dadanton. Diretso mo't ti biyahe da. Hello, Lani anak. Apeng imawag ka? Kaputa kayat ko mga ibaga tatang. Adidak tulatan ilalaw man inton malam. Ditoyak balay dagiti amo ka mang rabi. Sige, nasut ko na. Sanak nga rodon nga gluto. Talo pa'y matla di kilaban. Isunton ti pangrabi ay. Anya nga ron ti sidayo, tatang. Gumatang ak tulatan di tayo ti dilata. Isunton ti sidaag kanakaw. Lani, nakaluto ka ka din, iha? Tilaangan kari-kari ti saan ko pa'y naadaw, Nana. Nga mabit ka din? Wan, Nana. Ala, nasayat no kasta. Dandani ka no makasangpot na Jetro. Apag isunto no makasangpet da, Nana. Sa bagay, ginadadan to pa'y matlang, sakbay amang rabi tayo. Ay, maamamok matlangan tinapintas sa sekretarya ni Sir. Apay gam mo manapintas ni Krisa. Gaputa nakita kong tiladawan na, Nana. Natayag kan napudaw pa'y. Bagay da ka ni Sir. Anya? Wan, Nana. Agbagay da unay ka ni Sir. Ni. Ada nagsarda nga lugan. Iso siguro na tayo lugan ni Jetro. Ay, adadan, Nana. Sige. Makaamukan dito yung kusina. Nakitaan ni Day, ha? Wan, Nana Carlota. Nagima si Timpla dagiti linuto mas si Tatay Lani. O anya, namatikan ang naimas ti luto ti katulong may Krisa. Wan Sir Jetro, mamati akitan. Agyaman ak no magustuhan niyo ti lutok, ma'am. Diyak kayat ti mam nga awag mo kanyak, Lani. Ha? Anya nga ron ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Krisa latan, wino saan kat friend. Tama ni putita, kat ibilang ka na gayam. No, kayat nakagayam.
Oh, Lani. Anya di ba ko namin tinaibagakin ka ni Chris, Pakidayawak unay nana. No may kariak akas maysa kadagiti pagayam na. Oh, nangag mo, Chris, Uwen, Nana Carlota. Kunak to pa yung makapagkayam ka atwa. Kanayon na kano kang istoryaan ni Jetro Lani. Kung kunana, anak asay saya at kakanuunay. Kat napanagnikakon nga agpaiso. Diyak lang pagaro pa kanayon nakmatgayam nga istoryan iti sekretariam Jetro. Wala ni. Tapara ka niya. Ay dumduma ka unay. Anya? Ay wan gayam. Di na ka di kagura. Itimpudnokin ka. Tapay kumakagura ka. Agdudwa ka di pa lang itinaibagak nga ayatan ka lani. Jetro, apay asyak ti armam. Sa anak amay karikan kakan iti pamilyayo. Awan adal ko. No siyak ti sika. Kay kayat ko ni Krisa. Anya? Napintas di sekretariam. Natayag, napudaw, naisam, kan naangaw pa'y. May mayat nga iso ti armam. Tad-adda nga iso ti may karikan ka. Lani, sikati kayat ko. Kat pangaasim, tay ka na kumati kung taway ko amang iparik na king ka, iti ayat ko. Sana ka di pag-angawan lang? Lani, nakasagana amang ikalay sa king ka, iti anya man nga oras. Jetro, oray man nagpaiso ti ibagbagam. Umana mo nga ta ni mamang mo. Wala ni. Tanuan niya ti pakaragsakan. Kat pakaragsakan mo ti ni mama. O anya, maklon mo kadimot lang to ayat ko. Diyak mo. O sige, saan ka nga apuraan? Ngam sapay lang ko ba? Ta iti sumarno o panagsarita ta. Kat addan to kumanbanag to idardarirag ko king ka nga ayat. Sige. Panunutag pa'y anaimbang, Jetro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sipo na tayo si Mangpet ka. Saan ka na maununi? At nakalimang riribok iti panunot mo, balasang ka. Ni Jetro, tatang. Apa na Jetro? Di naklatasardangan. Idukit naman ang ti ayat na kanyak. No, mapanag na kamlakit di anapudnukin ka. Ken no ang damit panagayat mo kan kwa na. Sana da ka, sa makinayat ka, anak ko. Pabor kayo ang makiinayatak iti may sa abak ng tatang? Awan dakas na. Nulakit di tanapudno ti lalaki ken ka. Ikay pa'y ama ikulkuling kayo. Ada ka di problema yo? Ha? Ay awan, Krisa. Apay nga dakas lang nakaununag ti pampanunutin yo. Masapak arum mo iti opisina inton manam. Ada ka di manin nasisita apapanan nyo, sir? Dada. Adak mo naklatan ng urayawan. Sa dino, sir. Kan apay adidak isurot na panggap ti negosyo ti pagturungan nyo. Didak ka di kasapulan iti papanan nyo? Ano dagiti rumbang pay nga sa kasuam dito yung opisina. So adi kan sumurot, Krisa. At to yung ti pinatimplayo a Diyos, Nana Carlota. Oh, agyaman na, Klani. Sige, Nana, tayo nakituloy ti aglaba. Ah, madamdaman. Agtugaw ka man, tagsarsarita ta. Oh, nabang ara nakpay nga iminong iti nakalamlami sa Diyos. Anyo ti pagtungtungan tayo, Nana? Nayunak ti sweltom. Ah? Ay, uray saan latan, Nana. Kontento ako ni ti sweldo.
Nagagat ka nga min, iha. Isuarong banglaan nga ingatok ti sweldom. Nakasaysayat kayo unay kanyak, nana. Kan uray ti anak yo. Imala kada kayo anasayaat. Wan, Lani. Aglakay samat ka na baro. Tawan sapay mo't laang ti mga klon kan ko, ana. Anya? Saan mo't napili, jay anak ko iti panagkunak. Kan sanak mat nga strikta nga inana. Uray sana baknang ti mabirukan na. Nung lakit di, tais o ti ayatan na. Sanak nga ako nga. Nay, Lanay, naragsak ka si Mang Patla. Ay, wen tatang. Mabalin ka di amamuan, no niya ti pakaragsakan, malasang ka. Gaputan na ibaga kanyak ni Nana Carlota nga oray nakurapay ti ayaton ni Jetro. Saan ako mantra, tatang? Dahil dyan yung magana ti pakaragsakan muna eh. Wen tatang. Gaputa amuyo ka di? Nga idi pay laang kat. Adamot panagayat ko ka ni Jetro. Anya? Wen tatang. Ngam, mabutangak ang mga klon iti ayat na. Tama nga no kontraan ti inanan. No, nakurapay ti ayatan ni Jetro. Anya nga ron ti plano, itatamo mo na saan ako muntra ni Carlota. Nga oray pobre ti ayatan ni Jetro ng anak na. Nakasagana ako na mga klon iti ayat na, tatang. Anya? Nakarubot ka. Sumit nga taniho. Papanampay laang. Inak man nagpasyar ti balasang mama. Asino ti pasyaram? Siyempre, ti babae ngay bagak ini kada kayo ngay ayatak mama. Ni Lani? Uwad mama, bareng magunod kon tinasamit awan na. Sige, saya atang biho. Kat no aklonin ng tayat mo, ikasar mo adagos. Hello, Krisa. Apeng imawag ka, iha. Ada ko madamagag kini boss nana. Panggap iti pa ikam kamakam na kanya kapapeles. Awawagag iti cellphone na nakaupsan mo't tadi mat agring. Wrong timing ti awag mo, iha. Awan ita dito'y balay ti anak ko. Anya? Napanan na nana. Ada personal lalakad na. Igabay hintod sa bangpat. Ibagak to ngay mawag ka. Uray isunton ti umawag kan ka. Alaman nga rod nana. Kan agyaman at ti panang sungbat yu ti awag ko. Bye nana. Bye. Bye, ibagak to. Siguro kat natingitang mun itan anay baktirik nam kanyak lani. Iso di la mabalin. Ibagamon ti banagan ti daton kuking kang ayat. Jetro, I love you so much, Lani. Iso please, aklunam kumatoy ayat ko. talaga ka di adinak pag-aangawan lang? Saan ko nakman? No aklunam to ayat ko. Kat kayat ko nga iti kabitan na panawan. Kat agkasartan. Anya? Talaga? Wala ni. No kasta. Sana kun nga agduado ang mga klon iti ayat mo. I love you too, Jetro. Agyaman ak, Lani. Oo, Lani. Nagalistuhan. Inarakop nak matadagusan. Ibatanak. Ang mga numakita na tani tatang. Nasiputa kita sa muna kaniti sila na. Natulog siguro. Iso di ka kumaagungat. No iparik na akong tibara, ti arakop ko. Iho, nagsapa ka na nagriing. Gaputa jak unay nakaturog idirabe, mama. Ta excited ak unayan amang ipadamag kada kayo, ti resulta tinapanak idirabe. Okat, anya nga ron ti resulta tinapanam. Inaklunan nila ni ti ayat ko, mama. Oh, agpaiso. Di ka kanimang rabrabak laang, iho. Pudno, mama. Agayan ayat kamin kinilani.
No kasta, ibagam to nga rod, te pagsasaritahan tayo, ti panagkalay sa'yo. Wan mama, kasaritak to ni tatang na. Apay nga iso ti umana akasaritam. Nilahan ni ti umana akasaritam, may papan iti dayta, ano, umanugot mo't lang, ama ki asawa kan. Naibagakon. Kat kunana, nga no iso tinamnamaag. Apag sayaatan me, nakasagana ang makikalay sa kanyak iti anyaman nga oras. Sigurado kay ti desisyon mo, apan ang ikasaran iti anak ko iti kabitan na panahon, Jetro. Wandata, tay suntumot lang ti pagturungan ti ayan-ayat me. Isuwadya akong baybayagan nga ikasar ti anak yo. No manugot kayo. Umanugot akbarok. Ta makita mo no, kasano ti kinapursigidom ang mga ayat iti anak ko. Agyaman tata. Oh, agmerienda kayo pa, Jetro. Tasamon to ibaga ka ni tatang tigagaram. Naibagaran kanya malasang ko. Anya? Kastangag pa'y sumahal. Kat imanugot ni tatang mo, ti panagkalay sa atanton. Biliba ka talaga iti kinapursigidom, Jetro. Kaputa magagaran akon amang idatagking ka, itinadaag nga altara mahal. Mama, oray kat awan mat agigi ani di family house yo. Di da kami langan iti asawak ti mapanijay. Anya, makisina kayo adagos iti pagnaedan? May mayat, mama. Tapno tumakder kami iti bukod mi asaka. Oh, sige, no iso tinapanunod ti apagsayaatan nyo. Umanugot akiti kayat yo ang mapasamak. Agyaman kami, mama. Diyak ko ba kaya tamakisina da adagos iti pagnaedan na balayan? Ngam, kaya't nakanumot ti tumakder iti bukod da asaka. Iso nga, imanugot akiti kayat da. Talaga na saysaya at nagbukod la abalayan. Tapno na dapat nga salukag na. Un matkit diya. Naragsakag. Tadagitan nakta tinagtumpong. Naragsakag kumapay. No baliwan tamot abuklen na di nanasanas nga ayan ayat ta. Anya, oy, Salvador, lakay kan bakitan. Lipatan mo day ta na palabas. Kan may sa agapalayantan. Anya kit din day ta mapasamak nukas panghaligan. Agasawa, dagiti agabalayan. Oh, Man, madi ano kita. ko ba? Ang damot ang amok nga agabalayan ang nagasawa. Ah, uray pay. Diyak kayat ti kasta, Salvador. Kababain, aglalokot agabalayan ta. Sir, aday may danyag dito yung opisinang invitation. Dito yun. Oh. Basa akman? Nay, ti imbitasyon da Michael kin Maricar. Basa akman. Krisa, uri si ka? Anak kam ida iti kasar? Wan, sir. Do ata ang mga anak iti kasar. At tadaman itan, adi ka makaasawa na kasta. Tabalasan ka pa lang, mga anak kan iti kasar. Kunada, ang masukal ti panagbakit ko abalasang ti pananganak ko iti kasar. O sige, agkuyog tanto lang arudan. Mabainak sa amot na makikuyog kada kayo kini Ma'am Lani, sir. Sana makaumay to ti asawa. Ta maira nati papan na panagpa-check up iti doktor. Ti day tangal daw. So aduatan to ti agkuyog kamapan. Anda ka di sakit ti asawa yo, sir? Maululaw ka no? Ang mga ginawan ti asawa yo, sir. Kastansa. Ta kay kayat na dagiti naal sa mga prutas. Adwang matgayam ni Chris ang mga nakiti kasar, honey. Wanhani, agkalugan kaming tulatan. Sayang. Makaumayak kumamat no saan anayra na ang check up ko ita. Uwan nga ron. Ni Chris, honey. Iso tayo mawawag kanyak. Ang dalaki din na patag ngay bagana. Isong imawag. Sige, isong bata mon. Kay nakman mangalay ti pagpalamiis na. Hello, Chris, ha? Agyaman ak ta sinong batang tiawag ko, friend.
Ada ka di ibaga, maapay nga imawag ka? Ada, ibagak matlakan ka. Makikuyog ak to kini Sir Jetro, iti pananganak mi iti kasar. Awan problema kanyak, friend. Tay sumat ti papanan ti asawak. Di, agkuyog kay ton. Awan, friend. Awan kayam. Naistorya kanyak ni Sir, maululaw ka. Iso nga, inkantag pa check up. Wen, friend. Kasla ka na yun at ngaglaladot. Sinyal, sinday tati aginaw, friend. Barang a friend. Ay, anya nga tan aragsak ko no masikuga kon. Nagkuyog gayam da Jetro kan ti sekretariana na pananganak iti kasar balayan. Nabalayan, ngam ko na di anak ko, saan da ka nung agbayag? Ada ka no pa'y atendaran ti anak ko a meeting. Di magas ti anak ko iti balay sakbay anapan iti doktor. Iso tinakaistorya kanyak. Nagkuyog da Krisa kan ti asawa na. Sana nakadidilaw nagkuyog man dagiti dua a balayan. Tano ada atendaran na seminar ti anak ko, talaga akanayin akakuyog na ni Krisa. Amumi, ngam asawan ni Jetro ti anak ko. Kat na mabalin, jak kayat nga ada tumaod adida pag kinaawata. Mabitlaag! Naimbag nga oras yung mama. Si kamot gayam iha. Ala, sumrit ka. Agyaman ak mama. O nya ngay, kumusta ti pa nagpa-check up mo? Positive mama. Ha? Agdadagsan akon. Talaga? At danton apo kumikin ni abalayan? Sapay ko matalalaki, ti mo na nga anak yo. Isumati daw dawat ko mama. Aywan gayam. Awan ka di pa dito iti asawak mama. Ni, awan pa'y mo ti ha. San pa'y nga imay nito'y balay? Apay, saan pa'y asimangpot manipot iti nanganakan na iti kasar? Saan pa'y mama? Anya, ni kat sumitmatan. Napanan na nga rodan. Tiyan mo kat imay dito yan nagpalabas ti oras dito'y balay yung mama. Iso nga imayak. Jack pa'y nakita di anak ko manipot itay bigat, iha. Sige nga rodan mama. Saan akong ngagbayag? Inak man ija balay da tatang. Amangan no ijay tinagturungan ti asawak. Sige. Amangan nga agpaisuno ijay tinagturugan na. Sige, inak nga rodan mama. Saan ko pa yan nakita ti asawa, msipo di tayo bigat. Anya? Napanan na nga tangarudan. Awagam tapno maamuam tayan na. Saan nga rod nga agring ti cellphone na tatang? Sa dino nga rodan, tinapnapanan na. Huwag gayam, padasam man nga awagan ni Krisa, akin akuyog na itay bigat. Bareng amo na ti ayan ti asawa. Hello, Ma'am Lani. Apa niya mawag kayo? Gaputa kayat ko adamagan. No, among no nagturungan ti asawak. Kalpasan ti pa nagkuyog yung anak ikasar itay bigat. Diyak ka mo no sa dino tinagturturunganin ni Sir, Ma'am. Kalpasan anay tulnog lang dito balay mi. Awan ka di tinaybaganakan ka apapanan na pa'y kalpasan ti kasar? Awan mat, Ma'am. Sige nga, Rudan. Awagak man dagiti ammo ka papagayam ti asawak. Amangan numay sa kadakwada tinapanan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Mama? Hello, iha. Amom ka din no sa dino ti ayan ni Jetro. Saan pa'y, Mama? Inawagak pa yan ni Krisa, sekretariana. Kuna naman adina ka no amu ti ayan ti asawak. Napnapan na nagarudan. Ganda kita amom agagayim na inawagam idan. Naawagak kung dagiti daduma, Mama. Kuna damat adida pa'y nakitkita ti asawak. Saan mo kanila ta makontak ti cellphone na? Saan nga rod, Mama? Magano na lubat mo ti cellphone na, iso asaan mo maawagan. Sige nga rodan, Mama. Padasak pa'y nga awagan dagiti daduma agagayim ti asawak.
O sige, iha. Bye. Ni man Jomar ti awagak. Barang no ijay tinapanan ti asawak. Ni Jetro, isun tayo mawawag. Hello, honey? Hello, honey. Itayak pa nga dito balay ngam di ka madla sumangpatan. Anya, ada ka ditan? Nabayagan ko na si Mangpet. Ayan mo ka de. Adak dito'y balay da tatang. Kan napanak pa ija balay da mama. Tabirbirukan ka. Kunak na danda ka sana pasamakan ka, honey. Di matpulos agring ti cellphone mo. Pasensya ka na, honey. Nodyak na ipakamuking kaadagos tinapanak. Sana mabalin ang mamon na. Tinakadaktakas ng aramid may kinikris. Sa dinok ti kunamitayan anapanam, honey. Nakita kami ti may sakadagiti ka batchmate ko. Kat inawis da kiji balay da. Kat naginom kami. Sumat lang agat arak ka si Mangpat. Wala, honey. Imbag, tatanagsangwan mi itay kinikrisa. Anak imas nga na. Sige nga rod, honey. Inakpay dasaran ka dagiti katulong ti pangrabian tayo. Ay, saanan, honey? Si kalatan ti mangan. Nanganakon. Anya? Pinakanak ti ko na kagayam ko. Iso si kalatan ti makisango kadagiti katulong amangan. Bagbagaam to di anak mo, abalayan. Diyak kaya tapag dandanagan na ti asawa na. Lukas di nga napapanan na. Bay, sirmunak to. Uy, kasaritam tao. Nasaysayat asikati mangisuro ken kuana ngam siyak akatugangan na. Wen, kat kasaritam to mo ti anak mo, abalayan. Asan unay nga dandanag, no di man makapagpakada di anak ko. Natural lae nga madanagan, ta asawa na di birbiruken na. Nga makapadakas mat kan kuana ti sobra, apa nagdandanag na abalayan. Aglalo, kat masikugan di anak mo, abalayan. Saan ka kadi gagululbod, Jetro? Talaga kadi, anak isinara ka iti maysa ka dagiti bats mo? Idi college ka? Wan mama, tapay ko mga agulbudak kada kayo. Iho, hindi mo lang mo no kasano, ti panagdandanag kan ka di asawam. Idi saan na nga mo no sa dino sulit ti lubong ti ayan mo? Masikog pa ibot nga rod. Bagbagan yun tuman, mama. Ni, baliktad. Saan nga iso ti bagbagaak? Tawan mo't madingar aramidan na. Sika, tirumba nga bagbagaak. Naibagak matan kada kayo ti rason, mama. Di mo na ulitan, ti sumurot iti no sa dino laditan. No di mo maipakada nga muna iti asawam. Hello, Krisa. Apa yung himawag ka? Kaputa, kahit ko amamuan. No, nakadlaw ti asawa, mga damisteryo nga aramid mo. Awan pagdanagam. Saan to apulos ang makadlaw ti asawa? Nalaingak amang yakar iti alipuspos na. Nasayaan, no kasta. Amom, sapsapulak man ang tibara dagiti arakop kung agag mo, Krisa. Di, mapantan tumanin, iti napananta. Uwan, no ang dawayata. Inantumanan, Krisa. Tatang, kaslada pa nagduwa-duwa kadagiti palawag ti asawak. Idi binirbiro ko no sa dino ti ayan na. Apay nga dwa-dwa ka ako nam. Naksayan ka din, ti panagtalag mo iti asawa. Saan matkit di? Ang panagriknak. Kasla ulbudan nak ti asawak. Saan kumaatila pang panunuta may papanit asawa. Tamang ano iso ti pakarakrakan tinapintas alinangin niya o. Nakasasidag pa'y tirik na iti sekretarya na tatang. Jesus, andan tamaon nga imon mo. Madiday ta. Tayo so ti mangrakrak iti napintas a relasyon yung agasawa. No agarikan ka ti imon. Inakon, Unay ka ti ayam mo ti bangbanglo mon, Jetro. magustuam kadimot laang tibang banglok, mahal? Mahal tarupan. Na, apaya kasta ti saong. Ada babae man niya. Anya? Oy, Lani. Apay akasta ti panagsasaom kanya.
Wenno, epekto ka ti dayta ti panagsikog mo. Iso atilay bagbagam. Ne, dakkelan ti tiyan mo ah. Saan mo nga iaw-awan ti saritaan? Ada ka di babaen? Numuna ta inulit na. Sungbatam ti saludsod ko. Awan babaek. Si kalag ti babaek ngay ayatag. Maawatang. Apay nga rod nga mo matan ti agbangbanglo. Saan ka matasigo da kas na sumrak ka iti opisinam? Dak kayat nga rod nga awan pagilasinan dagiti empleyado no sumungadak. Iso ana sursuro kung ti agbangbanglo. Saan nakman nga alilawan, Jetro? Adda babaim, iso ka na yun ti agbangbanglo tunggal sumrak ka iti opisinam. Jetro, mapantanto ka di matlangi tinagtulagan ta lugar kalpasan ti trabaho? Itantanta pa ilang Krisa. Anya? Tapay. Makadlawon ti asawak. Anya? Wan, iso nga agpalamiis na pa ilang. Sige. Nung isuti ko lang, kati ka pilitin. Anong, adda na sisita unang ibagakin ka. Anya dayta. Sige baga marutan. Taon pa'y dagiti kakaduwata dito opisina. Awan pagdanagam, ta mabayag da pa at merienda iti kantin. Anya nga min ayat ti ibagam. Agdadagsan ako. Si kati aman to si Kugko. Anya. Ay, sus. Unay mata na. Apay ako sila di ka maragsakan. Gaputa duwa kayon iti asawa ka masikog. Ure, atak ka ba alam mo ti nga asawa? Dakal mo ti income mo akas businessman. Anya ka na ya. Kasano kuma nga agbalin ka nga asawa. E dito tasaan mat amabalin nga agkasalta. Ure, may kadwa ak lang iti biyag mo. Panagrit na kat asawa nak matan. O sige, di ka madanagan. Suportaan kan to. Rabang na laang. Kan naglagi pa. Di mo ibagbagati uray asino man nga damot anak kuking ka. Tano maamuan ti asawa. Sigurado ang magupad matan ti relasyon ka ato ha. Anya ti bagayo, tanaka umay kayo dito'y balay, mama. Gaputa na ibaga kanyak ni abalayan. Iso kayat ka makasarita, iha. Anya ti naibaga ka din ni tatang kada kayo. Kunana, gimimon ka kano iji asawam. Ha? Naidanon ni tatang day tabanag kada kayo, mama? Wan, iso nga imayat, kayat ko man adamagan, no adakit din. Panggapuha mo, ano, mapalpalihi mo, ama di nga aramid na. Bayat ti panagdanayo ka sa gasawa. Ha? Awan matkit di, mama. Anya nga roti ka po, nagagimimon ka. Kapo iti kinaasidag unay tirik na iti sekretariana, mama. Iha, saan mo apagimuna ni Krisa? Di kay payunay agam amoy di iti anak ko, sekretariana ni Krisa. Sigo da napasig ti tunggal may sa kanakwada. Jack, maawatan nga mintiriknak, mama. Siguro, agpaisote ko na ti asawak. Nga, anya? Nga, epekto da ito iti panagsikog ko. Saan at ipanagsikog mo ti mamagrosing iti imon mo, iha? No di ka tinalao sa panagayat mo kan ko, ana. Hello mama. Hello, iho. Nagkasarita ko di asawa, may panggabi di panagim-imon na. Anya nga runti ko nana. Dinamag ko, no, at dakit di mapalpaliw na kan ka nga aramida mamade. Anya nga runti yung sumbat na mama. Awan ka numad. Gaputa awan mo't nga agpaiso ti madi nga aramida. Ne, siguradom lang, iho. Diyak kayat di may babain ka nagiti na kay kamagam. Wan mama. Makontento ka kuma, iti may maysa nga asawa. Mama. Uray kadida kayo. Adamot pa nagduwa-duwayo kanya. Saan mo takas ta, iho? Ngamtay ko na nga rudan. Di lalaki, nadardaras ama arunan. No, maisong rod, iti sulisok. Anya.
Oh, apay ngang angutom ti nagsukatak Apollo. Kwa? Amangan ngamin no, ada sa bali nga angot natin sangpet mo. Iso nga inangot ko. Taagat atap ka kadilat ta, iti awan kaskas ka na. Amo kaya, no ada ilimlimad mo nga aramid mo. Hani, awan ti madingan aramidak. Kantay ko na akon. Siksikalahan ti babae iti biyag ko. Rabang nalaan. Tadandani akon aganak. Rumwarton to'y inauna aputot mo. Ani, kayat ko apasaron wan to adagos. Apaman arumwar ni Junior. Anya? Oy, naglaing kan, mister. Amom ka di anarigat ka no ti aganak? Anya kan aya, di mo patpat yan ti bagbagada. Apay nga rodi may sa ako madrek. No aganak, sang ka sa una iti asawa na, adinan tun kaya ti agsikog. Ngam no makaanakan, di pa agkaradap di anak na, masikog manan. Anya? Unay matdaytan? Sobrama? Di ka unay agpatpataray, Jetro. Tama nga no at di ta makadanon iti papananta no nadawal ka unay ngagpataray. Excited ak una yan ang makadanon tan iti ayuyang tang hotel, sweetheart. Makadanon tanto lata. So, tagangam lang tagmaneho. Anong aguray ka? Napukaw ka di matlangan, di pa nagduado kang ka ni bakit mo? Ta inaawis na ako na papanta iti ayuyang ta lugar. Wan Krisa, napukaw ti imon na, gapo iti panangaliw ko kinkwana. Nalain ka talaga mang bola niya. Tapat siya at naalam pa'y tirignak. Nga oray na umuk nga dan asawa. Ay ayatan kayo aduha iti asawa. Kayat nga adda mapukaw kata kayo. Kasano no dumtong to ti aldaw amamon ti asawa malipliputang. Di ka madanagan, saan to ang mapasamak tayta? Tanalaingak ang mga lilaw iti asawa. Kun ang kunada. Nga amin anabangsit. Sungaw to lata. Anya ka na ya. Isungarod akanayon na ngagbangbang no. Tapno saan ang makadlaw ti asawa. Surdo. Ang maguray ka. Anyan to ti kayat mo nga ipanagan iti anak ta. Kung ti doktor anang ultrasound kanyak, alalaki ka no ti anak ta. Ti kayat ko anagan to ti ipasngay mo, kat tinagan ko. Anya? Kayat mo asawan. Junior tumot tinagan ti anak ta. Wan, putno day ta. Iso ti kayat ko anagan to ti anak ta. Wan angam kunam a junior tumot tinagan ti anak yu iti asawam. Maan ano ko ma? No dua ti pangipatawidak to itinagan ko. Dua da alalaki nga inauna aputot ko. De junior da dua. Oh, nagpaspas ka nagpataray. Di ka madanagan. Nalainga kag maneho. Magagaranak ngamin ang makadanon tan iti paraiso ta. Loko. Kas kanto man langatan na bisina na tigre. Putno day ta. Gaputan na pinpintas ti pamagim ngem ti asawa. Kasano no madukta alat to ti asawam ti relasyon ta. Dinto mapasamak day ta kunak manan. Basta agan an nadta. At agbalasi wa bakit? Madugpan mo ti bakit Jetro! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Asino da ito eh? Ha? Police station? Apay sir, anya di bagayo? Anya, ti asawak? Nadisgrasya? Sa dino nga ti ayan ti asawak, sir? Ha? Ada iti may sa pribado nga ospital? Kaya ti asawan. Ada kadua ti asawak ana disgrasya. Saan ko amawa mo apay ang nagkuyog da Krisa kan ti asawak, mama? Putno nga ta ti atap ko. Iha,
Noan yaman ti atak mo ka dagiti dua. Lipaten pa ila ko ba? Ti pan naka-espal dagiti dua. Ti rumbang nga panunutan tayo ha? Kasta ngagpaiso anak. Pagsaludsudan tayo idano makapuot da. Adapay lang ni Krisa iti intensive care unit. Saan pa'y ama sinuno makalasat wano saan? Mama, tatang, ti doktor amang tamtaming ka ni Krisa. Iso'y tarumwara ni di ICU. Sige, siya kung ti agdamag. Noan niya ti kasasaan ti Krisa. Jethro, lumaban ka. Saan ka matay? Ado dagiti kayat ko amalawlawagan. May panggap ka na kayo ka ni Krisa. Iso masapol nga agbyag ka. Anak, makapadakas ka tinalaw sa linit. Laglagi pa, madandani ka anak. Iso ka nagsangit. Sangwam asititibker na ti apanubok iti biyagyo nga asawa. Masyanak nga minuna iti asawak tatang. Ayun gayam. Anya ti imbaga ti doktor ka ni mama. Kumusta ti kasasad ni Krisa? Ay, Apay agsan na ay kayo tatang. Anya ka din ti kasasad ni Krisa. awanan ni Krisa. Agraman ti sikog na. Anya, natayan ni Krisa. Aguray kayo tatang. Masikog ni Krisa. Wine, sigun iti doktor. Talo ka nung nabulan ti sikog na. Anya, apay, ada ka din boyfriend ni Krisa. Sino ti ama ti sikog na? Iho, lumaban ka. Saan ka amatay? Saan ka payamatay, iho? Kung nati doktor, no saan pa lang ang makaput ni Jethro iti lasot ti 24 oras manipo dita. Anya, ay adi mo ituloy. Ang mga no saan ka no matamakala ti asawa ka, mama. Anya, Diyos ko, tarabayin niyo kumati anak ko. Diyo itulong ka mapukaw, be. Ipagpagapo yung guma, iti umadani na panagpas nga, iti asawa na. Jethro, lamanam ni patay. Ado pa'y dagiti kayat mi amalawlawagan. Katsi ka lang ti makasumbat. Iso alumaban ka. Anay ko. Anay. Apay, iha. Diyan ko, mama. Si Makita. Anya. Anay. Mga nagpas ngay ka, iha. Anay ko, mama. Talaga nga ganakaksan. Mabit lang, iha. Mga yabak iti doktor. Pabalayan, aganak mo't gaya mo nila na eh. Huwag nga ron abalayan. Ngam ko na ti doktor ama si Sarian. Anya, wala yan na iti apas kasama. Abalayan, si kapay lang timang bantay kin ni Jethro. Takitaak na kiti kasapulan nila ni nga aganak. Wala balayan. Jethro, agring ka kuman. Aganakan ti asawam. Kasapulan na ka nagtaginam. Nagarangag. Akaslan nangag na ng itimbagak. Jethro, aganakan ti asawam. Isong agriin kan. Nagmulagan. Jethro, anak. Tatang. Magsaon. Nalasata mo ni patay, anak. Lalaki ti anak yung kay ni Jethro, lani. Agyaman at Diyos ko. Nakita ko matlalang ti anak ko. At mabigsa ka ha. Tapno mo bang to ti anak mo, iha. Uwan, mama. Nabalayan. Lanay. Abalayan. Apay. Anya ti damag. Takasaunay ti apuram nga masidag. Ay, Kumusta ti asawa, tatang? nakalasatan kan patay ti asawam. Nakapuutan ni Jethro.
nakasaritak payag. Oh, Diyos ko, agyaman ak, taninangag mo nagitikar-kararag mi. Kumusta, dirik na amiho? Sumaysaya atan, tireknak, mama. Ewan gaya, kumusta ni Krisa? Iho. Apay, adi kayo makasungbat, mama. Kuna, kumustan, tikadwak na disgrasya. Saan mo pala panunutan ni Krisa? Saan ang mabalin adyak panunutan, mama? Taiso tikadwak na disgrasya. Kumustan ti sekretarya? Iho, mabit lang mapanak biit iti nurses station. Adalay nakbiit damakan. Mabait lang, mama. Saanan anang italtalag? Anya nga tanti ka sa saat ti Krisa. Tata, mabalin ka di nga iduron niyo ti wheelchair ko. Katipandak iti ayan ti asawak. Kaya't ko makasarita ni Jetro. Agpapigsa ka pa, sakbay akasaritam ti asawam. Ado dagiti kayat ko malawlawagan tatang. Iso nga ipandak ko maiti ayan ti asawak. Salpay nga ita. Madanon to na ita. Agpapigsa ka pa nga umuna, sakbay asangwam ti asawam. Agpaiso nga ti atap ko tatang. Nga niya. Nga da relasyon da Krisa kan ti asawak. Maamuan tayo to. Apaman na makapapigsa kayo ngagpadpada kan Jetro. Nupod naman bilang ti atap ko. Diyak mapakawan ti asawak tatang. Lanay. Isinak, nupod no ti atap ko nga iso ti ama ti sikog ni Krisa. Itataduduata ang agsangsamo. Kaya't ko asyak. Ti umuna pang ibagaam kadagiti palimad mo. Anya palimod akong kunayo, mama. Di ka naglibak. Pudno ka di ti atap ti asawam at relasyon nyo iti sekretaryan. Mama, kunayo itay at iyo kayat apagsaritaan tayo ni Krisa. Ngamita, isumot ti kayat yung apagsaritaan tayo. Iti panagsubliyo dito ayat ko. Gaputa maburburtsahan kami amin. Masikugayam di Krisa. Pudno ka di ti atap ti asawam at relasyon nyo. Sakbay asong patak na ita asalad sa Diyo. Ibaga ipay ka umuna. Noan niya ti kasasaan ni Krisa. Iho. Oh, Apa yan napasin na ay kayo, mama. Noan niya ti kasasaan ni Krisa. natayan ni Krisa. Saan, mama? Apoy, agsangit ka pa. Apoy, ti pupusa ni Krisa. Agori ka. Pudno ka di ti atap mi. Asika ti ama ti sikog ni Krisa. What, mama? Ha? Siyang ti ama at sikong ni Krisa. Oh, At na relasyon mi. niya. Anya ti ko nam Jetro. Ulitan man ti bagam. Ang da relasyon niyo ka ni Krisa. Lani. Diyak kaya ito na makita ti anak yung mama. Tumuknot sa dilangit ti gorakan ko na. Gapoy ti panang lipot na kanyak. Iha, pakawanam ko mati asawam. Ipagpagakumla ko man iti anak yo. Mabiyag ko ti anak ko. Nga oray awan pan narabay ti ama na mama. Nakakawan tupay ni Apo Diyos. Datayo lakit din na pinarsuan at isaan. Sana ka Diyos mama. Tapno nalaka ka mamakawan. Ay ayatan na ka ti asawam. Napudno nga ayatan nak. Saan ko man nagbiro kiti sa bali mama? Mabalin na nasulisuglaan ti ni Krisa. Gapo ti kanayo na panagkuyod ta. Sana day ta ti rason mama. Tauray no umasidag tirik iti manok. No di na kayat atugtukan. Sana man ano tirik. Iha, natayan ni Krisa karaman ti bihag iti sakluro na.
Dahil ta kumama, ti pamkatama mo makawaan. Kawanan ti kainagaw mo, iti ayat ti asawam. Kaya't ko amarik na naman sakit ti masugat, mama. Oh, Isu nga ora iti kano. Diyak mapakawan ti anak yo. Isina kon. ha. Iyawid na kijabalay tayo, tatang. Diyak kayatan akadan na ni Jetro. Ngam asawam. Sa may sa kasapulan na ka, tani pa'y unay na imbaga na itisugat na. Saan kon nga asawa ni Jetro, tatang? Anda anak yaw. Kaya't mo nga ron ta dumakkel ngawan amana. Mabiyag ko ni JP, tatang. Di mo Jetro Junior ay tinagan ti anak yaw. Apa ang JP mo ti ibagbaga managan na. Diyak kayatan atawidan na tinagan ti amana. Tamang ano babairon tumanan ti anak ko, tatang. Kumusta ti panagsarita yung agama apalayaan? Mapakawan na nga tati anak ko. Ano na itimbag bagak, kaskas niya may sa ti desisyon na. Ijibalay, ti kayat na pagawidan. Anya, nukasta, talaga makisinan iti anak ko. Kaya't nakanumot amarik na ni Jetro ti saem anarik na ti anak ko. Apayakas ti maten, dagiti mapaspasama ka ba na yan? Gapo iti aramid ti anak mo. Narasi ti panagayat na iti anak ko. Agpada kayo. Pangiram-raman na kabalayan. Saan ka di apod no ti kunak? Narasi mo ti ayat mo. Tain ka lang nakmoit kan ayat. Aniya. Anya, di naklata mapakawan ti asawak mo. Kasta ti imbaga ni abalayan. Kaya't ko makasarita ti asawak mama. Iso mabalik ka di. Akin daw nyo kinkwana ti panagsarita mi. Bayam, padasat na ibaga ti kalikago mo iho. Barang no mapakawan na kapay. Ito nagsamo kayo ni ti asawam. Numayat ang makisarita kanya. Ureg pa rin tumangak iti sangwanan na at umawat iti pamakawan na, mama. Kaya't nakanumot amariknam ti saem ngayon pariknam kan kuana. Ay ayat ti asawak, mama. Agraman ti anak mi. Oray, bukaw mo pa itin tiro ang lubo ngay ayatom ti asawam. Kunana, saan na ka mapakawan? Saan ka no amamatikan ka iti anyaman nga ibakam? Kapo, iti panang lipot mo kan kuana. Anya, kaya't nakmanan akasarita ti anak iyo, mama. Wan iha. Kasaritam ko ma. Kaya't nakakasarita, tabaran ka no numaampo kay natariknam. Kat mapakawan mo mutlaan. Nagbalinan abat to'y pusok. Gapo iti panang lipot kanyak janak yo, mama. Iso adinan namnamaan ang mapakawan ko pa'y. Ipagpagabom kuman iti anak yo, iha. Tay ko na kun, mama. Kabaalak apadakkalan ti anak ko. Kan, adamat ni tatang ko akaduak amang padakkel kan ko, ana. Ala, no di mo man mapakawan ti anak ko. Saan na kayo matlata baybayan? Nga gina. Agyaman ak, mama. Agyaman na. Tapinat gamtikid daw kung agsarita talani. Daytoyan ti maudi a panagsarita ta. Tadi na kadilatan mapakawan. Ani? Hani tarupam. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ba? No ikat nakit sa bali pa akong damay. Ikarit nga ang malpali wakon. Lading hitak. Maminsanak laang nagayat. Naaramid mon. Imposible adi mon tumanan aramidan iti masangwanan nga aldaw.
Iso ala ding itak. Talaga nga isinakan. Pagawanan na ka, Lani. Nagparintumang ka iti sangwa. Tapno mamati ka. Ano po no, ti idadawat ko. Iti pa makawan king ka. Oray agluha ka pa'y iti dara. Saan kan ama bakawan Jetro? Lani, ipagpagapong kumay ti anak ta. Napukaw ko ta, Krisa, kanti agbalin ko mga anak ni. Sa kalpasan na, mapukaw kayo mga akila. Inayat na kami adwa ka ni Krisa. Pinaggiddan na kami naglanglangoyan iti ragsak. Iso ala dingitak. No agiddan kami matita mapukaw iti biyag mo. Ay, ayatan ka, Lani. Ipatpatag kayo atwa, iti anak ta. Uray anya pa iti ibagbagam. Awan patya ko na sa Jetro. Iswala dingitak no saan kan amayat. Kaya't ko amariknam matisa ngayon pariknam kanya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.